mwaramutse neza muraho neza ikaze kumenya STTV bikumwe na Francis wifuzishana hirwe mu byo muri gukora muhaye muronke mugubwe neza mu byo mukora byose nyagasani abane namwe mu byo murimo byose akanya rero tugiye kurebera hamwe guverinoma nshya yashyizweho abayigize igizwe n'abaminisitiri bangahe abanyamabanga ba leta ni bangahe tugiye kuriyenda tureba muri buri ministeri uwo bashyizeho ibiro bya minisitiri w'intebe bimaze gusohora itangazo nkuko turi bure mu kanya uko iryo tangazo rimeze reka rero turebe mbere yuko tubireba kora share kora subscribe kuri Umenya STTV kora share comment likes ibintu byose bishoboka ubikore kugira ngo ubashe kujyana amakuru yize kandi update kuri iyi channel yacu reka rero turebe hamwe ko bimeze tuhere kuri minisitiri w'intebe hari itangazo rivuye mu ministeri muri cabinet cyangwa mu biro cya minisitiri w'intebe bishyiraho abaminisitiri nkuko mubizi perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyizeho minisitiri w'intebe Dr Edouard Ngirente ari minisitiri w'intebe akaba rero nkuko mu myaka ishize yarariho n'ubundi niwe bagira ikize basubizaho akaba rero afite abaminisitiri bagiye kuyobora ngiye kubereka mu kanya uko bakurikirana reka rero bari byose turebe iyo tangazo yavugaga iki urutonde rw'abaminisitiri niri ngo kinje kuri gushinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane mu ngingo yaryo ya 116 ku itariki 16 z'ukwezi kwa 8 2024 perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame yashyizeho abagize guverinoma n'abandi bayobozi mu buryo bukurikira ku mwanya twakwita ko ari no mbere muri minisitiri muri perezidansi ya Repubulika y'u Rwanda ariwe Madamu Judith Uwizeye niwe yashyizeho hakaza Madamu Ines Mpambara minisitiri muri primature kuba mu bya minisitiri w'intebe nawe yashyizeho Madamu Ines Mpambara Bwana Yusuf Murangwa yabaye minisitiri w'imari n'igenamigambi Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Dr Emmanuel Ujyashebuja yabaye minisitiri w'ubutabera n'intumwa nkuru ya leta Bwana Juvenal Mazamunda minisitiri w'ingabo yarasanzwe n'ubundi aziyobora Madamu Console Uwimana ni minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Dr Vincent Biruta yabaye minisitiri w'umutekano mu gihugu Bwana Jean Claude Musabyimana yabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mwanya 10 twabanyeho Dr Jimmy Gasore ni minisitiri w'ibikorwa remezo mu gihugu Bwana Bwana Jean Claude Musabyimana minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Dr Jimmy Gasore twavuze ko ari minisitiri w'ibikorwa remezo Bwana Jean Claude Bwana Madamu Paula Ingabire yabaye minisitiri w'ikoranabuhanga na innovation Bwana Gaspard Twagirayezu yabaye minisitiri w'uburezi Dr Jean Damascene Bizimana yabaye minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Ildefonse Musafiri minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Dr Sabin Nsanzimana minisitiri w'ubuzima Ambasaderi Christine Nkurikiyinka minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Bwana Prudence Sebahizi minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Dr Valentine Uwamariya yabaye minisitiri w'ibidukikije Major General retired Albert Murasira minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi Bwana Richard Nyirishema minisitiri wa sport Dr Jeanne Paul Abdara Utumashwishima minisitiri w'urubyiruko n'ubuhanzi haza kandi abanyamabanga ba leta General retired James Kabarebe yabaye umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga n'ubufatanye bw'akarere
Bwana Charles Tusabe umunyamabanga wa leta ushinzwe imari ya leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, Madamu Mutesi Linda Rusagara umunyamabanga wa leta ushinzwe ishoramari rya leta no kwegeranya imari muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, Bwana Eric Rwigamba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, Madamu Marie Solange Kayisire umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Madamu Claudette Lele umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi, hajyaho Dr Ivan Butera umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima, Bwana Olivier Kabera umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, na Madamu Sandrine Mutoni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhanzi. Nukuvuga ngo abanyamabanga wa leta 9. Hagiyeho kandi undi muyobozi wa RGB Dr Doris Wikeza Picard umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu w'imiyoborere RGB. Bikoreye i Kigali kwa 16 Kanama 2024 mu izina rya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Washyizeho umukono ni Dr Edouard Ngirente Minisitiri w'Intebe, niwe washyizeho umukono kuri itangazo mu izina rya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Nuko tumaze kubireba rero, twabirimo tubabwira ko abari bo banyamabanga ba leta 9 n'umuyobozi wa RGB urwego rw'igihugu rijyanye n'imiyoborere, tukaba bashyizeho abayobozi n'abaminisitiri nk'uko tubibonye. Reka rero tugende tureba, hari ababa bumva amazina yabo ariko batabazi uko yenda ifoto zabo, uko abayobozi yenda mwazahora ugasanga ntumuzi, ariko reka tubereke uko abayobozi bayoborera bagize guverinoma y'u Rwanda bimeze. Twanya twahereho twavuga ko ari Dr Edouard Ngirente, akaba ari Minisitiri w'Intebe, akaba uyoboye abandi baminisitiri bakurikira. Reka tubereke nkuko twabwiye muri Minisiteri Minecofine harimo Minisitiri Minecofine, akabamo n'umunyamabanga wiwe. Minisitiri bamwita Yusuf Murangwa, akaba afite umunyamabanga wa leta muri iyo minisiteri ni Charles Tusabe, niwe umunyamabanga wiwe. Nuko twahoze tubivuga, Bwana Richard Tusabe umunyamabanga wa leta ushinzwe imari ya leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, niwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri muri Minecofine, niwe umunyamabanga wa leta. Yusuf Murangwa rero akaba ari Minisitiri muri Minecofine, Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Tukahava tujya kuri Minecofine nanone habonetsemo harimo undi munyamabanga ushinzwe Mutesi Linda Rusagara, Madame Mutesi Linda Rusagara, Mutesi Linda Rusagara nk'uko twabwiye kuri liste ni umunyamabanga wa leta ushinzwe ishoramari rya leta no kwegeranya imari muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi. Ishoramari nuko hejuru aba nibo bayobozi bashyizweho muri Minecofine, nuko twarimo tubireba. Muri Minisiteri y'Ibidukikije hariho Madame Dr Valentine Uwamariya, akaba ari Minisitiri w'Ibidukikije. Niko muri kubireba. Muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi hariho Dr Ildefonse Musafiri, ni Minisitiri, akaba afite umunyamabanga wiwe wita Eric Rwigamba.
ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Tuvuye kuri minisiteri tukajya muri Minisiteri y'Uburezi, hariho Gaspard Twagereyezu, Minisitiri w'Uburezi, akaba afite umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ni Claudette Irere, niwe umuyobozi wungirije. Muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation hariho Paula Ingabire. Muri Minisiteri y'Ubuzima hariho Minisitiri n'umunyamabanga wiwe. Minisitiri ni Dr Sabin Nsanzimana, akaba ari Minisitiri w'Ubuzima, akaba afite umunyamabanga wiwe muri Minisiteri y'Ubuzima ni Dr Ivan Butera. Muri Minisiteri y'Ingabo hariho Minisiteri y'Ingabo, nkuko muri kureba hariho Juvenal Mazamunda, niwe Minisitiri w'Ingabo. Tukaba kuri iyi Minisiteri y'Ingabo, kuri Minisiteri y'Ubutabera iyobowe na Dr Ugirashebuja Emmanuel. Minisitiri w'Ubutabera yanga navuze Minisiteri y'Ubutabera ni Minijust, iyobowe na Dr Ugirashebuja Emmanuel, ni Minisitiri w'Ubutabera n'intumwa nkuru ya leta. Muri Minaroke harimo Musabyimana Jean Claude, niwe uri kuyobora, akaba afite umunyamabanga Marie Solange Kayisire. Ni Minisiteri Minaroke y'ubutegetsi bw'igihugu, niko twayivuga yenda mu Kinyarwanda. Ikaba iyobowe na Musabyimana Jean Claude, akaba afite umunyamabanga wiwe nk'uko tamutubwira Marie Solange Kayisire. Ku mwanya muri Minisiteri yindi y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane bw'Akarere harimo Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, akaba ari Minisitiri. Akaba hari umunyamabanga wa leta muri iyo Minisiteri n'Ubutwererane bw'Akarere ariwe General Retired James Kabarebe. Tukajya muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Migeprof, ikaba iyobowe n'Madamu Console Uwimana, niwe Minisitiri muri Migeprof. Ikaza mu bikorwa remezo Minifra, iyobowe na Dr Jimmy Gasore, niwe uyoboye Minisiteri y'ibikorwa remezo, akaba afite umunyamabanga wa leta muri iyo Minisiteri ariwe Olivier Kabera. Muri the Ministry of Emergency Management cyangwa muri Minisiteri y'Ibiza harimo Major General Albert Murasira. ni retired Major General retired Albert Murasira, akaba yagizwe Minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi. Isigaye ndumva ari ijyanye na Minicom. Hariho Prudence Bahizi, akaba ari we Minicom. Katurebe ko Minicom Minisitiri
minisiteri muri Minicom, inganda, ubucuruzi n'inganda, ni Prudence Sebahizi niwe wagizwe minisitiri ubucuruzi n'inganda. Tuve muri iyo minisiteri muri Minicom haraza y'abakozi ba leta n'umurimo, Ambasaderi Christine Nkurikiyinka niwe minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo. Muri sport tugiye muri minisiteri ya siporo harimo Richard Nyirishema niwe minisitiri wa siporo. Akaza muri minisiteri y'urubyiruko n'ubuhanzi harimo minisitiri Dr Utuma Twishima Jeanne Paul Abdallah niwe minisitiri w'urubyiruko n'ubugeni. Akaza afite umunyamabanga wa leta muri iyo minisiteri Sandrine Mutoni. Aba nibo bagiye kuyobora minisiteri y'urubyiruko n'ubuhanzi. Muri minisiteri muri Minicaf harimo Ines Mambala mu biro bya Presidence, minisitiri mu biro bya Perezida Judith Uwizeye niwe muri Presidence. Akaza na minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda, minisitiri wo bita Dr Jean Damascene Bizimana. Dr Jean Damascene Bizimana akaba ariwe muri minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda. Hakaza muri minisitiri w'umutekano mu gihugu Dr Vincent Biruta. Muri RDB usanzwe nk'uko mubona ni Francis Gatare niwe uyobora ikigo cy'u Rwanda cy'iterambere, Rwanda Development Board. Muri minisiteri muri iki kigo nacyo ni ikigo gikomeye kibarirwa muri guverinoma. Ndumva ari abo ba minisitiri n'abayobozi bagiye kuyobora Perezida yashyizeho muri itangazo nk'uko muri kureba kuri urutonde. Nimba mbereka abayobozi ngaba rwose, ubwo uzahura nabo cyangwa yenda wakenera serivisi yagombye kuba tugenda zisobanukirwa n'abayobozi tuba dufite mu gihe bakiri kuyobora bagifite inshingano nk'izi ngizi. Murakoze rero Mukarama muhari kumwe na Francis Xavier wifuza ishya n'ihirwe, mukomeze mugubwe neza mukurikira ubumenyi ICT TV.